वंगु 2000 वैशाख 30 गते कोचागु स्थानीय तय निर्वाचन यालिचो पिदंगुदु नेसा व नेसुंगु पालिका चुनाव जुगली तकले कौतूहलता व च्युताया थाख देया संघीय राजधानी एया ए महानगरपालिका ए महानगरपालिका सत्तुताची कया दम स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साना खुइ छदो नेसा व खुइ नेगु मत हया नापलाका मेयर पदे निर्वाचित जुगुदु साना गठबन्धनीय उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसया सिर्जना सिंह या त पराजित याना दिगु ख अथे ए महानगरपालिका उपप्रमुखे नेकपा एमाले उम्मेदवार सुनिता दंगोल विजय जुया दिगुदु दंगोल खुइ च्यादो खुसा व छिन्निगु मत हया विजय हासिल याना दिगु ख वेकल गठबन्धनीय उम्मेदवार नेकपा एकीकृत समाजवादी या रामेश्वर श्रेष्ठ या त पराजित याना दिगु ख नेपाली जनता निहित जुइगु नेपालको संविधान प्रति वेकपी निर्वाचित जुगु थका शुक्रबार निर्वाचन आयोग औपचारिक रूप घोषणा यागु ख यी महानगर कार्यपालिकाया उपप्रमुख ए महानगरपालिका या सुई निगु ओरा नेपाली कांग्रेस पाखे चिन्चागु ओरा विजय हासिल यागु दुसा नेकपा एमाले पाखे चिनसोंगु ओरा व नेकपा एकीकृत समाजवादी थासा छगु ओरा जक सीमित जुगुदु आ ओदल्या एके भरतलाल श्रेष्ठ ओदल्या 2 सर राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ओदल्या 3 प्रेम थापा ओदल्या 4 दिनेश महर्जन ओदल्या 5 वीरेन्द्र प्रजापति ओदल्या 6 भुवन लामा ओदल्या 7 विमल कुमार होदा ओदल्या 8 आसमान संगत ओदल्या 9 रामजी भण्डारी ओदल्या 10 रामकुमार केसी ओदल्या 11 हिलालाल तन्दुकार ओदल्या 12 बालकृष्ण महर्जन ओदल्या 13 ध्रुवनारायण मानन्दर ओदल्या 14 सुमन श्रेष्ठ ओदल्या 15 ईश्वरमान दंगोल ओदल्या 16 मुकुन्द रिजाल ओदल्या 17 नवीन मानन्दर ओदल्या 18 नछिकाजी महर्जन ओदल्या 19 राजेश श्रेष्ठ ओदल्या 20 राजेन्द्र मानन्दर ओदल्या 21 उदय चुडामुनि बज्राचार्य ओदल्या 22 चिनकाजी महर्जन ओदल्या 23 मचराज महर्जन ओदल्या 24 विनोद राज भण्डारी ओदल्या 25 राजेश दंगोल ओदल्या 26 ख्याम तिवारी ओदल्या 27 योगेश कुमार खड्गी ओदल्या 28 भाइराम खड्गी ओदल्या 19 कुश ढकाल ओदल्या 30 दलबहादुर कार्की ओदल्या 31 सरोज ढकाल व ओदल्या 32 नवराज पराजुली विजय जुया दिगुदु वंगु वैशाख 30 गते कोचागु स्थानीय तय निर्वाचन यालिचो छिन्यानो बिका जेठ 13 गते शुक्रबार कोचागु ख अथे वंगु आइतबार मेयर उपमेयर व ओडा अध्यक्षतेसँग शपथ ग्रहण लिसे नापाङ्गु कार्यपालिका या बैठक चोंगु ख